Berngam kela ketenat dari jongka sorkar Taliban kaseng erang kabla keni ya kajing sensyar pajba hausnem arja arpuai kala berngam berpenpai kela dan kajing syak tombor lingsun habarmal paktika haki lingsun yapom ke Pakistan. Kanegawan hapreng kajing jur jong kajing ya kenat hapreng ke Pakistan ber ke Afghanistan. Kaptam habaya day bekajing don jong kileno Pakistan hapok kiput sam kari Afghanistan. Kabar mal distrik jongka Afghanistan kebadan hapok gejala paktika kelas tombor haki jinghir tma joki lingsun jongka Pakistan. Kabala pelong iki arpamut ki breu banyap kentup iki kentai berki kenaret. Kita ki jing tombor kila jia kamit jongka arp sauturik kuno pra. Bala itu bakila tombor ya ki henreu tili kisnong kentup ya kalaman. Haka pasan kitukhat jongka wei kelongging kila yap ong kila patai kubor jongka te tany. Kiling sun jongka Pakistan kidai kebetulan keti hak tega jingben petai bom lakam daki kubor daga bakadau iki tolong kubor naga tega tany kasnong mak bazar kebadan habarmal kala sya penjot kehe ketenat pahara kila itu bagi jing terling sun kitemu iki babon li jakari tengan jongka terek i Taliban Pakistan haga bakil penpra ya kawe jaka berpenyiap ikatoga dengot kila no ki tulong kubor pahara jong Pakistan kila itu bakato gat ne ki jakari ki TTP kila syak tombor bata ki paungut kila no kila syak penyap kat ba tulong kubor jong TTP kila itu bakawi ketem jong ki breu ki bala syak pen kendria jaka nakatau kam sipai jong Pakistan ha ki jaka badon ki riulum kila syak tombor badbon ki rupai ba kila syak penyap kadai kesin ka baar pumkane ki jing syak tombor ha ki jaka bala keno bagi Taliban jong Pakistan kila ri tengan nado ulebar minta usnem haka baka Pakistan kala ong bagi jing tombor bala pension dongrem haki nong sentiat kila jia ki jaka kaput jongkari Afghanistan kita jing hiar thma kila jia tangarin kato gat ne kenta hadin ba Muhammad Sadiq penong mikmat bakar pang jongka Pakistan na kabenta ke Afghanistan lalik syakabul wan ya keren ik babun kimat kentup kumno ban kenteu ya ki khayi pateng hapadeng ki ari bat man pen bahaya ka jing dei perlok hapadeng juki